Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhunzu kingaje ngephuzu majiko man. Bathi mfana empandle semncane odanga bathi diabetes mdala nti cha. Ingane ihlaza cwe. Ufunza abaphathi bezonqamalalo debishele zibathe ntombi zimdasa ngentshebe zithi umuhle webhunzu. Umuhle wamajiko man. Kunensizwe engibhalelile la. Ngaphambi kokuba sibheke udaba lamfowethu. Ngicela ukudlulisa lokho. Uma ukwazi mfowethu ukubhala ngesizulu, ngiyacela ukuthi ungibhalele ngesizulu. Yabo. Unless mhlambe ukuthi uyakwazi ukusiza isiZulu but awukwazi ukuzibhala, then ungabhala ngesingisi yabo. But uma ukwazi nje futhi ukubhala ngesizulu, ngiyacela ungibhalele ngesizulu. So umfowethu ubhalile wathi ke good evening mqeqeshi. Uthi umfowethu ke I'm in my mid-20s and there's a girl from my workplace that I like. Usho njalo umfowethu uthini uthi there's a girl from my workplace that I like. So fanele ukapheleke mfowethu yabona esikhathi esiningi kuvamise ukuthi kube inkinga ukujola la usebenza khona yabo, especially mhlambe mawukuthi niphethe manager eyodwa yabo, ake sithi mhlambe nisebenzela ugovernment ni reporta ku manager eyodwa so ngoba kuzofika isikhathi mfowethu la uthola ukuthi khona aniboni ngasolinye lo muntu yabo, okanye mhlambe udinga ukuthi nje ungamboni avoid ngandlela thize. But uma uthi ni reporter under niphethwe imanager yodwa kuzohamba kube inkinga lokho yabo, ngoba uma senixabana so mhlambe even ninama meeting niyabonakala ukuthi nina no2 niqumbelene okanye indlela enikhuluma ngayo azokali kahle, bazoqala be suspect nabanye bebona ukuthi oh there's something wrong la kini yabo, and then sekuyahletshwa ke manje igcina indaba isifika kumphathi yabona nje yonke leyo drama le engenasidingo yabo. But uthando uthando, but nje futhi I wouldn't recommend ukuthi ujole nomuntu uma umphethe umphathi oyedwa, unless mhlawumbe ukuthi uyena ukwelinye ibhilidi nawe ukwelinye ibhilidi, okanye ukwenye ifloor nawe ukwenye ifloor, okanye unreport kumphathi oyedwa, then makunjalo kuba ngcono. But nje futhi usigweme nje isimo esikanjalo ngoba isikhathi esiningi akubi mnandi njengoba ngisho ukuthi uthando uthando. But umfowethu uthi ke I'm not sure if she has a boyfriend or not. Well, very soon mfowethu uzothola ukuthi unayo noma kanayo, but nje ungenza iphutha lokuthi mhlambe usuyambuza unayo nindoda yabo, ngoba impendulo yakhe azokunikeza yona ngeke uzuyithanda. Ama chances amaningi unayo indoda, so ukuthi unayo kanayo akubalekile lokho ngoba akakutsheli ngayo yabo. Ake sithi mhlambe unayo, so mangabe nayo kuchaza ukuthi njengoba enawe la kungenzeka ukuthi mhlambe akajabule la ekhona yabo, so mhlambe akajabule la ekhona and then wena you are the solution kule yonke inkinga leyo yabo. So ungambuzi yena mangabe sezimisele ngokukwazisa ngezinto ekanjalo uzokwazisa, but ungambuzi ngoba mangabe umbuza phela uthola ukuthi unayo indoda uzokutshela ukuthi unayo indoda yabo, and then uthola ukuthi ngeke kusaba mnandi phakathi kwenu mangabe uhleli naye, because naye kuzofika lokho ukuthi lo muntu siyazi ukuthi ngiyandoda but ngiyaqhubeka ngilo ngibonana naye yabo, kuzobonakala engathi yabo. So ungambuzi uzozifikela kona kuyena kufanele akuvezele into ekanjalo, wena enjoy nje mangabe usenaye ungazixaki ngezinto ekanjalo, njengoba ngisho ukuthi mangabe ekutshela ngempela mangabe umbuza uzokutshela uthola ukuthi impendulo azotshela ngeke uzuyithanda yabo. Ungambuza isidinga sikho ngoba njengoba ngisho ukuthi chances are unayo indoda. Kuthi mfowethu ke we have kissed a number of times and we went on some dates. Very good mfowethu, uhlezi ngincoma into kanje ngoba njengoba uveza ukuthi wena uya uma mid-20s zakho ngenzeka mhlawumbe la ko 24, 25, 26 yabo. So uma ngabe usinsizwe njalo usukhulile nangokomqondo, kubalekile phela ukuthi ukhule nangokomqondo yabo, usukhulile but akusho ukuthi ukhulile nangomqondo yabo, because kuyenzeka ukuthi una-30 but i-reasoning yakho iphansi, umfana osayi teenager yabo. So usukhulile mangabe usana leyo mnyaka, but kubalekile nokuthi wenze njani ukhule nangomqondo, uhlukane nalento yokuthi wenze njani
ujole efonini uthola ukuthi awuhleli usunentombazane ukhuluma naye efonini into engayindawo awubonani naye lo muntu usebenzisa ifoni njengethuluzi ukuthi nihlangane nalo muntu physically sebenzisana ifoni phela ukuthi nixhume nikwazi ukubonana but mawuzoqhubeka ukujola efonini ujabulela ama messages akhe ukukhuluma naye into engayindawo very soon interest yakhe izolahleka kuwena thola ukuthi asakuphenduli sekumuntu yabo be careful izime kanjalo manje izohlakaniphileke njengoba ngihlezi ngisho ngithi izinto ziyenzeka uma ngabe umuntu ela eduze kwakho lo muntu uyakwazi ukuthi umqabule and futhi uyakwazi ukuthi ulale naye but mangabe ukhuluma naye efonini uchatha naye efonini ungalihleli usuku uyobe kwenzeke kanjani ke lokho yabo so uthi umfowethu ke in 2 different occasions she spent the night at my place but she refuses to put out. When this happened for the second time, I asked her for her reason, and she said that she's afraid of catching feelings, and she thinks that she already loves me. So this is very confusing to me. May I please remain anonymous? Ngiyabonga. So ayivala lapho umfowethu. So nakho ngifuna ukwazi mfowethu uma uzothanda ukubheka nje ama video kamqeqeshi wenzizwa angikholwa ukuthi kukhona even eyodwa la ngisho khona ukuthi asibani ubhalile wathi no angikwenzi lokho ngoba kubalekile ukuthi ubani ubhalile walapha no akubalekile lokho kwakho ukuthi ubhale into ebalekile yini message nani nolwazi lolo lutholayo ukuthi ubani ubhalile ayinamsebenzi nalokho so mhlambe ngibona usufuna ubu-anonymous as if mhlambe ngiyaveza ukuthi wena ubhalile walaphi no cha angikwenzi lokho ngoba akubalulekile yabo so ake ngifunde lapho uthi umfowethu ke she said that she's afraid of catching feelings and she thinks that she already loves me so ngamanye amazwi lo muntu ubekutshela ukuthi uyakuthanda indirectly yabo so incwadi isigcwele yasayina lo muntu njani uyathanda but ubekutshela kanjani indirect yabo so kungenzeka mhlambe njengoba uthola ukuthi usukwazi ukuthi umqabule but uthola ukuthi awazange ukulala la kunezathu eziningi ezibanga lokho yabo sambe ngenzeka ukuthi mhlambe wawunaye wakhombisa uba desperate ngendlela esimanga yabo so wafuna ukulala naye wamfaka leyo pressure so as much as intombazane ikuthanda but uma ukhombisa uba too desperate uthola ukhona endlini uzama ukumphuthuma phela khona uzohamba uyocama umgenge yakho well naye uzozivikela yabo uzoba nalokho nje ukuthi azivikele because desperate yabo so mangabe insizwa kanjalo isikhathi esiningi even intombazane ikuthanda but ayikuvuleli because uyayisabisa ngale nto yenzayo yabo so ngisho ngithi relax umuntu mangabe la endlini ungakhombisa ukuthi nje ujahile kwanza uhambe uyocoma igenge yakho hayi ngigingile no igenge yakho ayibalekile ngaleso sikhathi ungayikhohlisa nanokuyikhohlisa uma uthanda thola ukuthi mhlamba akwenzanga lokho but nje uma uzokhombisa uba desperate umuntu ela as much as umqabula but mhamba ubusy ngempela umphusha well uthi naye mhlamba uyambona ukuthi mhlamba akaka feel safe mangabe nawe but wena uqhubeka uyampress as much as ekuthanda but ngeke azakuvulela okanye mhlambe wathandana nenye insizwa before mhlambe wayithanda leyo insizwa uthola ukuthi iyona mhlambe yalala nawo kanye lo mjida wayesehamba because zikhona insizwe kanjalo and iziningi uthola ukuthi umuntu uyayilandela intombazane but once makalala nayo ishiya phansi angabe sayibheka yabo so nama ngazi bakwenzelani lokho and angikuthandi kwamina yabo but isikhona insizwe kanjalo so ngenzeka mhlambe yasaba ukuthi mhlambe as much as sekuqabile but mangabe eselalile nawe mhlambe nawe uzophinda umgile yini yabo mhlambe uhambe ungabusamnaka izime kanjalo yabo but nje esimene esikanje mfowethu mhlambe into obungamtshela yona ukuthi uma kosazana ukuthi uyaziza mhlambe awukho ready ukuthi mina nawe mhlambe kube khona la siyakhona bengaku-advise ngempela ukuthi ungaziphonsi entweni nawe ongekho sure kuyona yabo so ukhulume naye ungamsabi umtshela ukuthi nje uma mhlambe uzizwe sengathi hayi lento yenza into engalungile and nokungabaza
mhlambe ngafanele ngikunikeze ithuba ukuthi nje uyicabangisise lento mhlambe ukuze ungeke usole egcineni yabo, ngoba nami ngifuna ukuthi mangiba nomuntu ngibe nomuntu naye osho ukuthi wenzani yabo. But nje iyodwa into engakuthembisa yona indleyo ukuthi uma ungithanda isinqumo leso ngeke uzuyisole ngaso yabo. So ngoba ngihlangana nawe kuphi whatever la nahlangana khona wena wazi, ngihlangana nawe emall, ngihlangana nawe esitolo sithizeni mhlambe sokudla, or ngihlangana nawe emgaqweni, ngihlangana nawe kuphi wena wazi. So ngihlangana nawe lapho esitolo mhlambe angizange ngibone uPopeye nje ngizofika ngithi ngidlale ngawo, cha ngabona intokazi engichazayo, so ngasondela kuyona. So ngathi mangithola ithuba lokuthi ngizikhiphe naye, ngihlale phansi naye, ngi-engage naye, ngabona cha intombazane ekhulile, intombazane ekwaziyo ukucabanga, intombazane ekhombisa futhi iyazithanda yabo. So ke ngiyakuthanda mina lokho and kuyangichaza umuntu mangabe ezazi. So abantu abaningi la ngaphandle uthola ukuthi abazazi yabo, wena phela yobe usuyibeka kahle, not exactly njengoba ngisho but along those lines yabo. So then indaba ngithi mhlambe umtshela ukuthi mangabe ngekho ready angaziphose kuleyo nto, ngoba phela kufanele abone yabo. The moment umtshela lokho ila khona naye ezothola ukuthi relax, because uyabona so hayi insizwa le naye iyazithemba, kusho ukuthi lo muntu ufuna ngibe sure ukuthi mangenza lento ngenza into nami ngineshona, angangihlomekisi mhlambe ukuthi mhlambe uyangicuthela ngandlela thize. No, ukhombisa ukuba insizwa njani ezithembayo ngokumvezela lokho, ukuthi mangabe ungazithembi hamba lento uyicabangisise kahle ukuthi ufuna ukuyenza noma cha yabo. So umvezele kanjalo, but njengoba ngisho ukuthi umtshela ukuthi mangabe ukuthi uyakuthanda isinqumo leso ayosithatha ngeke azayisole ngaso yabo. And futhi wena uzile ngenhloso ezimbi kuyena ukuthi mhlawumbe uzodlala ngaye noma kanjani yabo. So njengoba ngisho ukuthi umtshela ukuthi awuzange ukuthi umbona wabona wena into mhlawumbe uPopeye ozodlala ngayo noma unodoli noma yini, cha wabona inkosazana ichaza. So wasuhlela naye usuku lokuthi nihlangane lana hlangana khona kwi-date yenu lana kwaba mnandi khona, wa-engage naye, wasumbona indlela acabanga ngayo nendlela areasona ngayo, indlela ubona ngayo mhlawumbe ukuthi cha umuntu lo hlakaniphile engaphila naye, umuntu lo engaya somewhere, umtshele kanjalo yabo. So I'm sure na umfowethu mangabe usho njalo okanye angisho phela exactly njengoba ngisho yabo, mangabe insizwe ehlakaniphile uzoyibeka nawe but along those lines yabo. So amathuba amaningi mfowethu ngeke uzoshaya eceleni yabo. Phela ayikho vele into mfowethu nami engakutshela kahle kahle nje, ayikho into oyitshela umuntu isebenze 100% yabo, cha khohlwa, ayikho into kanjalo, because angikho perfect nawe ukho perfect. Kahle kahle nje umuntu ophilayo akekho perfect yabo. So but njengoba ngisho mfowethu, uma ungenza njalo ngiyathemba ukuthi naye lo muntu uyokwazi ukuthi athole ukurelaxa, njengoba elo engafuni ukuthi akunikeze okanye akusikise, mhlawumbe ungaqala ukuthi ukumhlehlela ungalokhu umpress ukuthi avule yabo. Uzokukhombisa yena mangabe esefuna yabo. Mhlawumbe kuba ukuthi ugcina ngomqabula kuphela, ungabi nankinga, relax, ngeke azaye endawo yabo. But mawukhombisa uba desperate, ufuna ukulitapa ngenkani leli khekhe, it's a problem. And futhi angithandi into kanjalo, ngoba ngifuna ukuthola usesimeni la khona ulala nomuntu kuyaba lo muntu bengenayo sure, mazuqedile useyakhala mhlambe okanye senze izinto ongayiqondi kahle yabo. Because impilo yakhe igcinile, impilo yakho kufanele ungene nomuntu emidlalweni owaziyo ukuthi kwenziwani la, kuyadlala umuntu ongangabazi ukuthi ishi ngidlale noma ngadlali yabo. No, kufanele abe sure, nibe sure nowabili lento niyafuna ukuyenza, ngoba impilo yakho awazi uzokwenza nje bese ekhala kade engenayo sure, mhlawumbe uzohamba yokwenza izinto ezingasizo ugcine usudistract impilo yakho. So ngiyathemba mfethu ukuthi awuzo lo mlayezo, and ngiyathemba ukuthi kukhona okuncane ukufundile. Ngaphela inhloso yethu ukuthi senjani sifundisane siyinsizwa yabo. So ke uma mhlawumbe ufisa ukuzibona umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku Facebook, khona ipage usearch umqeqeshi wensizwa, uye kwi-page then ubhale lapho, okanye mhlawumbe ungangibhalela ku-email etholakalayo kule channel, then zobe sesikwazi ukuthi mina nawe ke
sithintane ngaleyo ndlela esobe sithintane ngayo. Shapo ke mfowethu.